Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu makuru atandukanye muri byinshi babigenda bivugwa n'amakuru menshi abagenda agezweho tugenda tukugezaho. Ni by'agaciro kubana nawe by'umwihariko wakoze subscribe nawe utarayikora nakubwiye ni kora subscribe uzagenda ugerwaho n'amakuru byinshi babigenda bitangazwa na byinshi tugenda tukugezaho biba ari indobanure ku makuru abagenda avugwa ku busesenguzi n'ibiganiro bicukumbiye tugenda atukugezaho. Muri aka kanya ndaje mubwire ku nkuru zigera kuri 3 aho guverineri mu ntara y'amajyaruguru yagize icyo avuga kuri Uganda, mu gihe kandi mu Burundi abahungabanya umutekano muri iki gihugu bagiye gushakirwa mu banyarwanda. Mu gihugu cya Kongo ho Martin Tshisekedi yabwiye abakongomani kuba bakuraho Tshisekedi kuko ngo naho azabageza. Guverineri w'intara y'amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi yateranye ku wa 11 Ukwakira 2020 yise Uganda umuturanyi mubi w'u Rwanda bijyanye n'ibibazo ibihugu byombi bimaze igihe bifitanye. Mu magambo ye yavuze ko nubwo u Rwanda rufite umuturanyi mubi nka Uganda bidateze gutuma rwimuka, anasaba abanyarwanda gukomeza kwishakamo ibisubizo kurusha uko babitega handi. Muri iyi nama Guverineri Gatabazi yari ayoboye yasabye abikorera ko batagomba gushingira ubucuruzi bwabo ku byo barangura muri Uganda, ahubwo abakangurira kwishakamo ibisubizo mu kugwiza inganda zibikora. Gatabazi kandi yavuze ko Uganda yakoze byinshi bibangamira umutekano w'u Rwanda kugeza ku bukungu bwarwo ariko ntibigire icyo bitanga. Gatabazi avuga ko nubwo iki gihugu cyabereye u Rwanda umuturanyi mubi bidateze gutuma u Rwanda rwimuka. Mu magambo yagize ati ubundi ugize umuturanyi mubi akakubuza amahoro urimuka ukamuhungira kure. Ntawe utazi ko Museveni nawe bakorana bakoze ibibangamira umutekano w'u Rwanda ari mu gushyigikira abaturwanya, kubacumbikira no kubatera inkunga kugeza ubwo byageze no mu nyungu z'ubucuruzi, aho bumvaga ko badutunze ndetse na bamwe mu bacuruzi bakumva ko ubucuruzi bwabo bugenda neza ari uko bavuye kurangura muri Uganda. Uyu muyobozi yibukije abikorera ko kubaho ugengwa n'undi muntu byitwa ubukoloni, anaheraho abasaba guhindura iyo myumvire yazabasiga inyuma. Yabasabye kandi guhuriza hamwe imbaraga bagashyira inganda nyinshi zikora ibikorwa mu Rwanda bya Made in Rwanda, bakava mu bukoloni bwo kumva ko ibyiza bituruka mu mahanga kandi babisize iwabo. Ni mu magambo ye uyu guverineri w'intara y'amajyaruguru yatangaje ko Uganda nubwo yabereye umuturanyi mubi ariko u Rwanda rudateze kwimuka ngo ruyihunge, dore ko ngiye umuturanyi muba kubangamiye wimuka ukamuhunga ariko u Rwanda rutazamunga. Yanasabye abikorera kuba bakora byinshi bitandukanye mu gihe aho kugira ngo bishingikirize Uganda bakaba bagenda babyikorera. Ibyo Guverineri Gatabazi yatanze. Ni mu gihe kandi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu yabwiye abakongomani ko Tshisekedi ntaho azabageza. Martin Fayulu Madidi, umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'amashyaka yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rizwi nka Ramuka, yasabye umuryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gufasha Kongo kwikura mu bibazo byavutse mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2018. Ku wa mbere tariki ya 12 Ukwakira nibwo Martin Fayulu yatorewe kuba umuhuzabikorwa wa Ramuka, akazamara kwizo nshingano amezi agera kuri 6. Uyu mugabo asanze ari umuyobozi w'ishyaka rya ECD, kubwe ngo Perezida Felix Antonio Tshisekedi naho azageza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo yati mwabonye ko mwakoresheje cyane mwashyigikiye FSC CACH itarigeze itsinda amatora. Uyu munsi wa none mukwiye kumenya ko iri huriro ntaho rizatugeza hatari mu gihugu cyuzuye icuraburindi. Yunzemo ati ndabasaba kwikusanya, Felix Tshisekedi naho azatugeza ntashobora kugeza iki gihugu aho abaturage bashaka ko kijya, kandi murabibona. Nta numwe muri mwebwe washutswe, ariko nimushaka kubivuga uyu munsi ndabasaba kudufasha kwikura muri iki kibazo hari ibisubizo. Martin Fayulu kandi yashimangiye ko ari ngombwa ko habaho amavugururwa
mbere yuko amatora rusange ateganyijwe muri 2023. Gusa si ubwa mbere Martin Fayulu asebya Felix Tshisekedi wamutsinze mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2018, aho nko muri Mata umwaka ushize yasabye Felix Tshisekedi kwegura ku mirimo ye ngo kuko naho aganisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yavuze ko ingingo y'imari yakabaye ikoreshwa mu mwaka wose, Tshisekedi yari amaje kuyikoresha mu minsi 100 gusa. Ikindi ngo nuko atiyumvisha uburyo igihugu kimara amezi 3 kitagira minisitiri w'intebe na guverinoma, kuko icyo gihe ntabyo Felix Tshisekedi yari yarashyizeho. Ni mu gihe Felix Tshisekedi we agenda ashimwa n'abatari bake, aho amaje kugeza RDC mu myaka 2 amaze ku butegetsi, ashimirwa ibintu bitandukanye birimo kuba yaragerageje kugarura agahenge mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro, nubwo atarayihashya burundu ngabe tsemba ngibe yashira muri aka gace. Nguwo Martin Fayulu we uri gushinja Tshisekedi ko ntacyo yamarira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mu Burundi abahungabanya umutekano bagiye gushakirwa mu bavuga ikinyarwanda. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye aherutse gutangaza ko abitwaje intwaro bamaze igihe bateza umutekano muke muri iki gihugu bashakishwa cyane mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Pierre Nkurikiye yatangaje aya magambo mu ntara ya Gitega ku ya 8 Ukwakira 2020 asaba abaturage kwigengesera ndetse babona abavuga ururimi rukoreshwa mu Rwanda bakabimenyesha inzego zibishinzwe. Nkuko byumvikana mu nkuru ya radio yo mu Burundi yitwa LPA Radio Publique Africaine yasohotse ku wa 12 Ukwakira 2020, Pierre Nkurikiye mu magambo yagize ati: aba bantu bose b'abanyamahanga bagaragara cyane muri ino minsi, haba mu migi cyangwa ahandi, ntibagoye no kubabona. Usanga benshi bavuga ikinyarwanda, mwumvishe avuga ikinyarwanda muhite mubwira abayobozi n'abashinzwe umutekano kugira ngo bamubaze ikimugenza. Mu magambo yakomeje agira ati: muzi neza ko muri kino gihugu umutekano wigeze guhungabanywa n'inkozi z'ikibi zivuye mu bindi bihugu, cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Aha rero kirazira ko umurundi w'umutima yakongera gusamara kugira ngo igiti cyongere kudukora mu jisho kabiri kandi biba tubibona. Nubwo ariko Pierre Nkurikiye asabye ko abavuga ikinyarwanda bibandwaho, hari abarundi ubwabo bemeye ko bagaba ibitero muri iki gihugu. Abo ni abahisemo kuyoboka umutwe witwaje intwaro wa RD Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, wigamba kenshi guhangana n'ingabo z'iki gihugu. Iri jambo kandi arivuze mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi udahagaze neza, ndetse nta cyizere gihari kigaragaza ko ushobora gusubira nk'uko wahoze mu myaka irenga 5 ishize. Aho niho ibihugu byombi bishinjana kuba isoko ku bwihisho bw'imitwe igaba ibitero kuri kimwe cyangwa ikindi. Ibyemezo by'inzego zo mu Burundi nka polisi y'igihugu byagiye bigira ingaruka ku bandi banyamahanga barimo abanyamurenge bahungiyeyo baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri iki gihe barahigwa bagafungwa, abandi bakirukanwa mu miji bashinjwa gukorana n'imitwe y'inyeshyamba. Hari impungenge ko mu gihe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi baba bashakishijwe nk'uko Pierre Nkurikiye yabisabye, bashobora gukorerwa ibikorwa bikorerwa aba bakongomane bahungiye mu Burundi mu bwoko bw'abanyamurenge. Ngibyo ibigenda bivugwa by'umwihariko ku makuru atandukanye abagenda avugwa mu Rwanda no hanze, aho nahereye kuri nkuru ya guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney, aho mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi yabaye ku wa 11 Ukwakira yise Uganda umuturanyi mubi, bijyanye n'ibibazo ibihugu byombi bimaze igihe bibifitanye. Ni mu gihe Martin Fayulu Madidi, umuhuza bikorwa w'ihuriro ry'amashyaka yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rizwi nka Ramuka, yasabye umuryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gufasha Kongo kwikura mu bibazo byavutse mu matora y'umukuru w'igihugu 2018, dore ko anavuga ko Tshisekedi naho
azageza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshoreze aho umuvugizi w'igipolisi mu gihugu cy'u Burundi Pierre Nkurikiye aherutse gutangaza ko abitwaje intwaro bamaze igihe bateza umutekano muke muri iki gihugu bashakishwa cyane mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nyuma yo kumva izi nkuru zose nkugejejeho, ushobora kugira uruhare muri ibi byinshi ngenda ngutangariza, by'umwihariko aho ngaho muri commentaire ukagira icyo tubwira, tugenda dusangira ibitekerezo muri rusange muri commentaire. Ni iby'agaciro kubana nawe, by'umwihariko wakoze subscribe nawe utarayikora, nakubwira ni kora subscribe, so tugenda tubana muri byinshi bitandukanye. Kacumbikira ahangaha nkomeza kugushimira ku mwanya wawe wamaye kuva aho nahereye kugeza aho nsoreje ahangaha, nkomeza kukwifuriza ibyiza gusa. Amahoro y'Imana bane namwe, mugire umunsi mwiza, muhahe muroro.